Shubor naga Shlem jong Nongsan Hima. Kanot Liberty High Secondary School Jawai kala Pynïar ya Shlem trikam bansam jingnang jing start ki khana ki bawan ni ki longyeng ki baduna ha ka yo ka kot bat ki than nong kandong ha West Giant Hills District kani kala pau perthai da ka bashimti no uba Richard B. Uriah Principal Kanot Liberty High Secondary School bat Pynïar ya ka School David and Louise Rees Memorial School Tongkiad Ïooksi Kani ka school kadi ka balasdang da ka kami bat kupa jong uba Richard B. Uriah ka Mem Margaret S.C. Uriah bat uba S. Benasan Uriah ki balasdang ya ka lingkha trikam ha ka mission kumjo ban sedang ya ka School David and Louise Rees Memorial School. Kum ka jing sedang ban shimti ya kani ka school uba Richard ulakhot ya ka admission na du nursery hadu class 8 na ka mentau snam arajar arpulai hadu arpusaw bat ha ka ju ka por ukhot persyang ru iki khana school ki badan ya ka sap ile kai football. Shu akani ka singi MLA ka muka yaw ula play pat ba ru ka computer lab jong kani ka school ula senyang ru hadu sanak sya kani ka school ban sedang ka Jinghikai computer ki khana na du dang ren ha kani ka jingelang play ka computer lab le don lang na lor MLA ka muka yaw ma nujor ki sungo ubalong kum ukongsan u winning garland sungo MDC doloy ka elaka ralyang uma chawas lingdo kinohikai uko chele kai football umelin linra bat ki khana school. While I appreciate all the appreciation that has been shown for what God has been able to help me do to help establish this school, I could not have done it without my better half, my husband, Sir S. Benasan Uriah, missionary. I also am so happy and I want to show my appreciation also to the students of David and Louis Rees School as well as North Liberty who have already put up some good performances already to entertain us today. Hagini ga snem chitay UM gani ka COVID the chemjing e bahai ka bayuan. Vậy cảm thấy cái bây ông cái chế nó còn các tu lai nọ rồi mình, thằng ngài lai đó, còn một phạt cái bây ngài để cái tâm mà cái này xem, tang uang ang pem senia uang kau headmaster pura, waktu ông pem cái bây ngài cái cebi yang cái yung ujuk sak ko, pem cái ngài cái cebi yang ke office yang kau kena ini, jong ibu rule mon bahasa sini, kau anu tang cebi office le pem cái bây, terdang betul isi cebi ngài ke office ko, waktu cái yung ujuk sak cái hendak. Tahu klub ni ya kita ke cebi, bahagia kere. Tahu kami tahu ke cuki o chong ke mejo tahu, kami tahu tiap le je mi liwan. Kemudian ki Jinghikai yang keding school, ki Jinghikai yang Kanot Liberty School, ko matre, tekinihi ki wada senyau ini. Bat kamjo kemudian ki khana school yang ka nig school bat yang ka not balti bat kemudian kajing lai luti yang nig school nig Shlem gurdep apo kajing yalam yang madam kajing long temen ni uyo wakat ni the live is kumat agin gipor kedongwan wisa recharge o tik awargi o man ko play o play gini geskur kan utam ngai skemon man geskur gurau ku khamat ngai woro itv o hanur liberty to ko how you admission ni gisngi ko kani ngalo wi ko play score khon ha ka geskur have you struggling Hapun sitom yang ikon ikti yang ia cow yo admission hite. Habi kai ki lembaga interview berkiwi. Nama ile oman go score go da light kmat. Nado kita ini tot ikna am kamu tipki. Yaki basics things hajing itu bagi English berkiwi. Kami orang cong ni cong go pair. Apo gani kai. Ton nei kejing kersan ni gani score. Hago pa yaki kam yang o play score ini. Mengangai skema memu artiana, wow yo ni le, ye kita bilang gestat ko paka,
Kamong sari saya sebagai ke skor hi untuk kata aset dan ke properti yang ke yumasam. Ke skor hi man ke properti dan yang ke aset hi yang ke emlang ke salang yang dicnong kita. Iba waroi. Lada amni hagan niam go per. Lam ke jengai go per. Lam ke dicnong go per. Ke skor berbodoh penteli. Kelam dong iwa upa skor hi seperti dan sekali yo iwa penuh ke skor ku ya rap sikit yang tahu penku ya kedong ke time lagi kadit yang ni mangga ke skor itu mentoi ngampo